Biyang Di Tao. Hello, auntie. Agmano Naimbag tada kayon. Ay na talaga abalasang yuntoy ka anak ka. Malaala, sumrak kayon manang Ella. Ay na, makabannog matag biyahe. Ala, aginan na kayo pa'y laeng. Taamok amabisin kayon. Mangisaganak iti taraon. Sigurado, saan kayo pa'y anangaltaw? Wen nga rood. Niinsan ko akal ngay, auntie. Ayan na ka di. Ay na, rimwar. Jak amuno na panan namanan. Kasjay na ngamin kat. Manipod na graduar, kanayo na ti irurwar na. Kadwa na dagiti barkada na. Kaya't ko makita ni insan ko, auntie. Nabayagan tinaudi apa nagkita mi. Iti lang amin Facebook, ti pakakit kita aken ko na. Barumat siguro ni kailan niya, Wilma. Nagtayag alalaki. Ngamay na. Kasla inuubing pailat ipanunot na no daduma. Gagangay na at agmay may sakit nga rod nga anak. Kaslamat to'y ka anak kam balasangan nga may na. Mamat. Mala. Huston manang. Di mon ituloy ti kayat mo nga ibaga. Tani, nagtadumon ti kusilap ni Jennifer. Pasensya ka no, Wilma. Si kamot lang amin ti mabalin mi nga sitgan dito'y syudad apakipag naidan ti anak ko. Bayat ti pa nag-review na para iti board exam na. Saan nga minakayat ti asawa kapag abangan? Tamumatan, babae ti kaanakam. Ay nakalakit din ayamanang. Dudo at ang agkapsat. Asino pa'y kumatiag sinakit no saan adat. Ay, kan pakibambantay mo mutin jay kaanakam. Nang runakit adan nobyo na. Kalugaran nyo pa eh. Ay nagagangay na Tabalasang kat nga rod ni Jennifer. Amumatan dagiti agtutubo ita. Nagsapada amaadaan iti nobyo kan nobya. Ay, ni Kyle nga eh. Adda ka di matan nobya na. Ay na, adun at tinagbalin ang nobya na. Isu nga rod ti pakaungungtan na kanyak manang, taag susukat dagiti nobya na. Anya? Ay, naimbagkan ka talalaki di anak mo. Da kami nga ay, babae ni Jennifer nga anak mi. Ay na, babae man wano lalaki, parehas na matlaang manang. Ay, sa bagay matkit di Nala, si kangaruden ti pangital kakiti anak ko. Sana bale, tapaman amalpas ti panagrepaso na, agawid ton iji balay. Wen, di kagdanag manang, bantayak ti kaanak. Ni Jiro. Hello, Jiro love. Hello, Jennifer, my love. I miss you. I miss you too, my love. Agkita tayo itong bigat, ha? Kailiw ka na makita. Ha? Kwan. Uno, siya lang ti umay dita balay nga antim. Ibaga mo niya tinomero ti balay ta, tas siya ti umay dita. Kwan. Saan? Ang mga noagungot ni auntie. Binilin ngamin ni mama amang bantay kanya. Amumutan da papakin mamam ti relasyon ta. Saan ka di? Wen, ngam amumat ano mabalin. Di dapay kayat amaki asawa Taubi nga kanupay. Saan mo taga-putag kuyo guno update ta? Kaya taga-sautan, saan ka di? Kaya't ka lang kami na makita. O sige, ijay tunrar ti pagkitaan ta. Tadyak kayat amakita na kani auntie. Okay nga, love. Good night. I love you. Bye. I love you too, love. Bye. Ay, talaga nakadungdung mo, tinobyo. Awanan ti makunakpay ko na. Nakadungdung mo. Nakasingsingpat. Kan amok asyaklaan ti patpat gana. Kan siyempre, nataer ni Jiro. Maturog kalatan, iha.
Taurayag pa'y asumangpet, di kasinsin mo. Kanayon ka di amarabyan nga agawid ni Kyle, auntie. Uwan nga rod. Ay, jakman mo iti dayjay akasinsin mo. Naibarkada nga minan. Ala, ang mga numasurwan nga agbisyo di kasinsin ko, auntie. Ay na, sapay kumaata saan kaanakan. Sa bagay, kadagito'y laakas jay. Tay di agad adal pa'y laang. Eskwelaan kan balay laang ti ayan na. Ang mga no ipapapas na ti agrelax, auntie. Sapay kumaata kastalaang Jennifer. Tidakas, no naibarkada lang arudan, nasursuro na pa yan ti agbisyo. Dayta ti pagdanaga kaanakan. Ay na, bigat manan. Asino tinakaturog iti sofa ti salas? Ha? Ni insan Kyle daytoy. Anyan tilangana nakaidda dito sofa. Nakangato ti may saasaka na. Sa ti may sa nga ima na. Nakadiso iti data. Santo nakanganga. In fairness, nakairlata ti kasinsin ko nga oray kastoy tilangana nakaturog. Amokon. Alaak itiladawan. Ta ipakitak to apaman ang makariing. Ay ginayadak. Alaak ti cellphone ko itisilad ko. Mami! Mami! Ayan mo! Aday di ba nyo ni Auntie Kyle? Agdigdigos. Ha? Oh, unay daytan apa nang kitam kanyak insan. Siyak daytoy. Di na kun mabigbig. Ako. Sorry. Di ka nailasin na dagos, insan. Si kamat gayam dayta. Katuan. Ala. Mabit lang ha. Agdiram usak bit. Sa tay tuloy tag sarita no madamdama. Unay daytan insan. Maalam pa'y nagagbain kanyak mat. Siyempre mat insan. Ita lang agkita tamanan. Kababain mat insan. Nalpasa kon. Maudi kayo ta sumrekak pa'y iti opisina. Ang mga numaladawag. Wen mami. Da kami tundagin now. Wan Auntie. Aginiliw kayo anaimbag. Ta italamanan ang nagkita kayo iti personal. May sa dekada adi kay nagkit-kita. Saan ka di? Wan nga rin Auntie. 11 ti taon mi, idi na udi apa nagkita mi. O, akasam day tangay. O sige, panawan kayon ditoy. Tainak matagrubatan. Insan. Balasan ka na talaga. Uray mat si ka, insan Kyle. Naan-anay kan abaro. Kasla ka ano la di ubing tanya. Mangit ka nga minidikit. Una, tasutil ka mat idi. Kanayon nakasurduan. Talaga kit di mangit ka insan. Uno, aging ga itakit mangit ka lata. Ay na, agtal na ka, Kyle. Si kagayam ti saan ang nagbaliw. Nasutil ka latta. Ha? Ay, awan gayam ti nagbaliwam. Uy, saan mo ta? Si kakit dimit. Lambing ko la daya insan. Di ka lang maangawan. Kumusta ka nun dyan, nakta? Di lugar na kabagis mo. Ela? Ay, mayat mat, Lauro. Inawaga kita'y laan. Binilin mo ko mamanan na? Wen, tunggal agsarita kami dyan, nakta. Kanayon ko nga ibalut ti pamagbagakan kwa na. Kasta tirumbang, bakit? Tapno sana makalipat. Ay, awan nga rod. No muna kat tagay jay tinobyo na nga inyam amuna kadata. Wala rab. Nasaysaya't kumamit laeng na makapagtrabaho pa'y nga umuna. Sakbay ang makiasawa. Tapno maipakat na tinadal na. Sana ya? Katuan mat. Oray siyak. Kasta kumamot ti kayat ko mapasamaak.
Iso apati ni kabagis ko Wilma. Binilin ko abantayan na jay kaanakan na. Nasayat nga rod mo kasta. Ubing pa dyan nakta tapno makiasawa. Makauray dahi ta asawa. Apaman amalpas ti board exam na pagawin tan dito'y balay. Ta dito'y lugar tayo ti pagtrabahuan na. Ta ano ti mabalin na pagtrabahuan dito'y. Wen, kasta ti imbagakan ko na lakay. Doa pa'y ngamin nga dyan pa'y tinapili na pagripaswan. Kaya't mabalin mo't nga gripaso dito'y lugar tayo para iti board exam na. Napilit mo't nga rod. Amo mo na, may sasiguron tinobyo na amakagapo. Tapno, agkit kita na ka na yun. Kasta ka day. Wen siguro Amom, nakaragragsakak lab. Ngamin, santan nga gin na dayo. Mabalintan ti agkita anytime. Wen nga rod, oray siya. Jak mailadawan ti kinaragsak ko, Jiro. Lalayangan ti exam mo Tapno makapasa ka, lab. Kan, tapno saan da kapabasulan da mamakin papam. No bilang saan ka makapasa. Amo maten. Amangan kid din ko na enda disturbo ti konsentrasyon mo, gapo kanyak. Dinto mapasamak dayta, Jiro. Gaputa sika ti inspirasyon ko, law. Oray sika. Sika mo ti inspirasyon kong agtrabaho. Kaya't kung ay sa ganahan tinapintas ang masakbayan, tibuklan ta a pamilya. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka, mat, Jiro. Ne, adawag mo. Teka, sinsin ko. Hello, Insan! Insan, patpadamag ni mami no ayan mo. Rodin, agawid ka kanon. Wan! Umaya kon! Paawid akon, Insan. Ay, sige Rod. Ibagak ka ni mami. Sige, ganat ka. Bye. Bye, Insan! Jiro, agawid tan. Kasapsapulan na kunti ikit ko. Sige, itulog kan. Love. Inton maminsan, di kan agawid iti kastoy nga oras, Jennifer, ha? Wanante, sorry. Saan ka nga ingingatan ka, anakan? Ngam delikadon iti kastoy nga oras dito'y lugar mi. Nang runakan ka, tabalasang ka. Amangan no makasalaw ka iti baribar ti panagpampanunot na. Katanya pa iti maaramid na kan ka. Wanante, sorry. Saanan ang maulit? Nag-date ta siguro itinubya na, mami. Ha? Pudno aya, nagkuyog kayo itinopyong, Jennifer. Kwa? Wanante, napan kami lanangan iti restaurant. May sapay dayta. Ubing kapay iti taon mo at 21. At upay ti mapasamak iti biyag mo. Di ka kumaagapura makiasawa ka, anakan. Awan pa iti panunot ko ti makiasawa, anti. No kasta nga rod, liklikam ti kanayon a makikuyog ijay nobyom. Pasensya kan, no siyak ti mangibagbaga iti kakastoy kan ka, iha. Adda ka iti puder ko, kanakan. Siyak ti akin kargo kan ka. Iso akar bangak nga rod ti mangbagbaga. Wano mang balaag kan ka, Jennifer. Sapay ko maawatan na. Sika talaga. Sutil ka, Insan, Kyle. Ni, apay man insan. Anya man ang tibasol kon. Tila ibagbagam nga mingkin ni anti. Anya nga'y, sinirmunan naklaki nga rod. Ay nga insan, saan ka pa'y lasim mangpet? Agser-ser muna na ni mami. Ha? Ay, saan ka dakamat na tinubyom? Isutin na kamuak, nga dagaya mo nubyom insan. Anya? Iso di nakpabasulan, okay? Kaya nang husto matigo na ni mami insan. Idyam pala ti makinubyo. Makauray dahi ta. Ubing ka pa iti tawon mo, 21. Amo mat gayam nga ibaga ti kasta. Ngam apay nga'y adi mo mabagbagaan tabagim, Insan. Ha? Sikamot. Awan problema iti dahi ta insan. Naimbag kanyak ta lalaki Sika ti agir mi, ta babae ka insan. Iswa, di mo tagidaksen, dagiti pa magbagakan ka. Wen?
Naimbag nga orasyon, Nana. Siyak ni Jiro. Tinobyo ni Juniper. Ha? Mabalin ka diya sa rungkarak, Nana. Importante ti ibagak. Ha? Mabalin ka din, Nana. Sige. Nga mabiit ka kumala ang barokwan. Tadapay nga minsan nga ilik no madamdam. Sige, Nana. Mabiit lati pa nagsarita mi ka ni Jennifer. Di ko siya matinobyo ti kasinsin ko, mami. Kanataer ko na, Kyle. Panag ko na, numabaybay-an di kasinsin mo. Asawa at agos ti tinag na. Ha? Nang runa no kanayon ti panagkuyog da. Ang mga numakalipat da, kat mailawan da. Ha? Numabalin saan pa'y akayat ti kapsat ko ang makiasawa ti kasinsin mo. Iso abinilin na ka na imbag abantayak kano ni Jennifer. Ngam kasano ang mabantayak ngay anaimbag katanda mo trabaho. Iso at tulungan nak amang bantay kan mang bagbagay ti kasinsin mo, Kyle. Sige, mami. Dahil talaga yan. Awan problema. Mangup-opisina kayo. Saan nyo ang mabantayan amin apapapanan kan aramidon ti kasinsin ko? So, sige. Bayan nyo. Tasyak ti makamoy ti kasinsin ko, mami. Baro ano numero da ito ya? Hello? Hello, Kyle. Ngangkal, wala ro da ito'y. Inalaki natin nga ilati numero ti cellphone mo. Ay, uncle! Da kayo matgayam. Kumusta? Kastoy, Kyle. Kanayo na makumikom. At pada ka na makumikom kanyante miti pagadala na pagisursurwan me. Talaga nga ibakbakit kanilakla kayon ti panangisuro yo uncle. Anya nga ron, kahit isumot ti profesyon me kanakan. Oh, kumusta? Di kasinsin mo ngay. Kumusta mo tandita? Okay mat uncle. Kyle, pakibantay mo ti kasinsin mo, Madasa na nasayat nga aramidin na dita. Anawan, sikan ti bilinet, ta lalaki ka kanakan. Wan uncle, di kay madanagan. Tasyak ti makamoy ti kasinsin ko. Magyaman na kanakan. Ang talaga kan ka. Bigbigat nga utang ko na imbaga na kamkan ka, ti panang salwad mo, iti insan mo. Ala ni uncle, di ko man panunutan day ta. Agpada kami agmay-may sa nga anak. Isungawan ti sa baling agsinakit. No sana da kami adwa uncle. Okay nga ron. Agyaman. Sige, bye! Bye uncle! Ay, talaga na patigninsan Jennifer kada uncle kananti. Kasta una ti panangyali ka kadakan kwa na. Manipod ita, siya kung tagbalin a bodyguard mo insan. Ha? Anyat kaya't masawan, Kyle? Amin na pa na. Masapul na kadwa na. Anya? Iti anyaga po. Tapno mabantayan ka ha. Tabi nilinak ni Papa amang bantay kan ka. Anya? Hay, anyan da mamakan, Papa. Nalabas mo ti kinaingat da kanya. Kaslaawan ti pa nagtalag da kanya. Iti kasgengar aramiden da. Timon guranda anti kan uncle. Kas ti kinapatag mo kadakwada insan. Kaya't da kaayali ka. Manipod ubingak akas jayda. Ha? Aging ga kadi ita abalasa nga kon. Adan nakam ko. Ngam kas la ubing lata abas si titrato da kanya. Ulitag insan ha. Di mo tagidak center aramiden da. Tapara ti pagsayaatan ti pampanunutin da. Kyle, Gagana ti may sa babae ha. Kan agmay-may sa nga anak. Talaga ti pagsayaatan ti pampanunutan dagiti dadakkel mo. Iso di mo gurgurahan ida insan. Wen? Sika nga ay, Kyle. Kano ti panag-review? Awan ka di pa'y planong nga ag-take iti board exam. Kuha mami. Next year to. Ijambatan ti kanayon nga iruruar mo, iho. Ag-exam ka batan, tapno makatrabaho kan. Di mo sayangan ti tawan. Ang mga no makalipat ka, kat di mo mapupuutan, lumakay kagayaman. Ang mga no marigatan kanton asumrak iti trabaho,
no addan edad mo, Kyle. Bayan nyo, mami. Asikasok ti pa nag-take ko iti board exam. Ijampay la day ta girlfriend dita. Ha? Ubing kapay, makauray dagita abambanag. Huwin ka di. Awanan tagi jay. Break kami ni Tinobyak. Nasaysaya at no kasta. Napimpintas matlaang no agpapas kapay nga agbaro. Sakan to mga asawa. Tapno ma-enjoy mo ti kinasingle mo. Huwin, mami. Sana bale. Adan pagbisbisiyak ita. Iso ti pa ng bantay ko iti kasinsin ko. I miss you, love. I miss you too, love. Undayam. Kadwak ti kasinsin ko, Jiro. Mikay. Nasayat mo ta simurot kan kalam. Sige, agorder tayo, niti kanan tayo. Tagur-uray ti waiter dito, lamisan tayo. Agorder ka na. Oo, insan. Kyle, bayaw. Bayaw tubi, kunak ko ma. Shakti taya. Ha? Oo, insan. Agorder kan iti kayat mo akanan. Sigurado ka, bro? Sikat agbayad iti kanan tayo? Wen bro. Okay nga ron, ha? Waiter, tayo kanya ka. May isang order dito, kan... daytoy, may isang order. Kan daytoy pa, ikanak mo't iti may isang order. Kan... daytoy, ken daytoy kanginan a drinks, Iso tinaimas kahit. Uy, insan. Di mo unay, Ken daytoy pa'y gayam, Duang order, wen? Insan. Di ka di madanagan. Saan mat ada tati agbayad? Iso nga ayos lang, insan. Kasusultok ngamin. Iso akayat ka nga isyapingan, love. Ala, nakababainan ken ka, love. Saanin ang masapul? Please, hindi ka nagkadkad. Pakaragsakak timang sagot kang ka. Kati kayat ko, si ka mismo ti agpili iti arwatan na gatangan. Sika talaga. Saan tayo ka di pa nga gawin, insan? Madamdama pa'y insan. Ngam sika no kayat mo ti agawid. Ore umunakan. Anya? Ay, saan, Orayan ka. Agatang tayo pa'y bihit, bro. Igatang ni Johnny for iti kaus na. Ha? Agpili ka mat, no adda kayat mo agatangan, bro. Tsak ti agbayad. Ala, saanan, love. Mapasubo ka niya gastos. Sigurado ka, bro? Uray siya kat isyapingan? Wen, iso nga agpili ka iti kayat mo agatangan. Bayadak, bro. Okay. Sigurado ka, Awan bin na baw yan, bro. Talagang adda kayat ko agatangan dito'y mall. Payakas tati lang nga minsan. Nakamisuot ka. Kas ano? Naibusan iti kwarta ginobyo, gapukan ka insan. Ha? Siyak ti mababain kan kwa na. Inyo for na nga rod. Jacket awatanan. Wan ka matawan. Di mo pa'y amo ti agsaan. Pasig awan ti sumbat mo kan kwa na. Insan. Nariga ti mang paay iti grasya. Anya ka di? Pamagusto lang tinaramid ko. Sapay kay nakangingi na sapatos tinapilim insan. Balor mat ti 5,000 ti sapatos mon. Doon ang sakit tinaka mo iti naramid ko. Atoy. Alaan mo ti sapatos tayo sublimin dyan nubyong. Ha? Sige yung kay subli. Tsak pagtatak ko nanday ta. Uy, insan! Mabit lang! Ala, napagurak samot kan ti kasinsin ko. Insan, kasarita na kumamutan di nakpay talyawanan. Hoy, insan, kitaan nakman Yung ka maturugan. Rabiin. Ada pa ripasom nga bigat. Kagura nakadipay laang. Yung ka maturugan. Kahit pitag may maysa, tada pang panunutay. Manjak, agpista pa'y Jak matla makaturog, aging gaadi ka agisam. Umisam ka pa'y Uy, agtal na ka man. Huwag yan lakmanan. Uy, agtal na ka. Uy, agtal na ka. Kasta umisam ka. Natatar ka matlaan no nakaisam ka kanayon. Ha? Uy, pasablugan nakmanan. Agtal na ka man. Yung kagat maturugan. Madamdama, agsarsarita tapay insan. Kyle, anyat pa nagkunam kini Jiro.
Magustom ka di matla para kanyak. Adaman sa bali ang nadlaw ko na, insan. Ha? Naalikutag dagiti matana. Talyaw at talyaw. Ako namlan ada sapsapulan na. Anya kumait na. Basta, sa bali tinadlaw ko na. Sa bali tagparparik na kanyak insan. Anya kayat mo asawan. Jak pala kay tagsaw. Tawan pa'y pamanatnat ko. Narigat ti agsaw iti sana sigurado insan. Basta ti makunak. Di ka makikuyukuyog iti nobyom. No awanak akadwam. Nalawag. Okay, bye kadakan. Sino jay kinasaritam lakay? Ni ka di Kyle? Wan, kampanti akon. Amayan na yun ti anak ta. Kadata, ila. Ngaben, amok, amabantayan iti husto. Anyat kayat mo asawan. Niniling ko dyan ka anakan ta. Kaya isupay lati makamoy dyan anak ta. Isupay lati mang bantay dyan anak ta. Naibag ni Kyle talalaki. May sakit na dyan kasinsin na. Nukas pangarigan na da pagpaggadan na. Aywanan niya. Tane, makumikom mo ti kabsat ko amang opisina. Uray kasano ti panang bilin ko ija anak ta. Di namot lamabantayan nga inaldaw. Iso nga rod, ani Kyle, tinalagip ko. Tayo so ti bakante ita. Intun umay payla kano atawan ti panagtake na iti board exam. Amo manang, adamot pagsayaatan ti kaadda ti anak mo diti balay. Saan una yan arumrumwar ni Kyle akas idi? Saanan asumursurot kadagiti barkada na? Ay kat nasaya at ano kasta. Husto tagbinantay dang agkasinsin. Wan manang, iso nga awan ti pagdanagan nyo kin ni Jennifer. Tabantay sarado iti kasinsin na ita. Surot-surot ti anak ko iti anak mo, manang. Makaisa makmat kadagiti agkasinsin. Maragsakanak para kadakwada. Takaslada agkabsat. Wan nga rod, isulat ta ti style da idi ubing da, manang. No kwa, agpinasugnod da. Gapumot la iti kinasutil da adwa. Ngamno da dumamat, nakaragragsak da. Nala, si kapay lang arod ti makaamo kadagiti anak tayo. Ading ko tane. Adamapay matlat klase. Wan, manang. Hello, Jiro. Hello, love. Kumusta kan? I miss you. I miss you too, love. Agkita ta ko ma. Ang mabaling tada sa kalang ti makisinara kanya. Sige. Okay. I-text ko yung madamdama. Ito sabi nung ti pagkitaan ta. Bye, love. Bye, love. Insan, rumarak biit. Oh, papa na minsan. Kwan. Sabtag tigayim ko ijay plaza. Urahin nak. Agpaplasa akman. Ha? Adalain nak gatangan. Urahin na kun. Kwan, dardarasak namin. Uray umuna akon insan. Uray ta sa bali mo ti papanam. Saan ka di? Basta urahin nak. Tagkuyog ta. Saan kumanatang kanti ulom. Urahin nak no kunak. Urahin nak. Mabalin ka di. Di nakpagbalinan akas la ubing abasit. Amasapol ako'y kuyugam iti sa di naman apapanak. Addan nakam ko, Kyle. Basta urahin nak, Juniper. Ipulong ka kadangan ti kananggal no itarayan nak. Nagloko daytan nga insan ko. Pagbalinan nakmatin nga awan manaknakam na. Masurunak manan. Pasensya ka bro ha. Nung ipos-ipos aklatan iti kasinsin ko. Nabili nak laeng. Binilin nak ti ulitag ko amang bantay ti kasinsin ko. Insan, kanya ka kadi. Kasapulan pa lang ang ibagam daytan. Excuse me ha. Sung batak biti awag ko. Jacket nga ibagatin mo biyam asurot-surot akin ka. Isuan na say-saya at numaamuan na ti agpaiso. Pudnumot ngamin binilin nak ni papam. Bantayan ka. Tapno saan ka mailawan. Nang runa, kat sana mapagtalkan ti panagropro pati nobyom. Nalabas ka mat nagsasao, Kyle. Nasingpad-mat ni Jiro Di ka unay agtal-talak insan. Maadal mo to ti pudno nga ugali na. Inton ikasar na kan. Inton agasawa kayon kat agden na kayon. Ha?
Nalakamot kagin sisingbot ka. Tapno maalam na ti kayat mo, iti may sa babae. Aramid mo ngamin. Iso akas na ti bagbagam. Di mo man ipada ti ugalim itinobyok insan. Apay, kasken ka nga agsusukat dagi tinobya na. Wanan, aklonak. Ang ididay ta. Awan nobyak itan. Ket iso nga ibagbagak ti kastoy kan ka. Tapno amom ti at tanam. Narigat ti mailawan insan. Jak amukan ka. Basta siya, dakkel ti panagtalag ko kini Jiro, Kyle. Awan apulos ti panagduadwak ken kuana. Aguri ka man. Ayan man ngay. Kuna na ang mabiitla makisarita ti cellphone. Ngam awan matan. Importante nga ta ati awag na insan. Alagi din. Ituloy tan ti mangan. Tanong maibusti ka nanta. Agurder tamanan. Aday ta ka manan, Kyle. Mabalin ka di ka agbalin aman ang gundaway. Saan, insan? Di mo ko may kalitidakas akay papanan ti raramidag. Tababay ni ti kastoy nga raramidag. Masubok ti kinaanos. Kan kinaman nagpasinsya ti nobyom. No talaga napudnukan ka. Wano saan? Ay, mangilawlaw anday dyan nobyom, insan. Kuna na nga agsubli adagos. Ngamawanan. Ay, pinag-uray na ta iti awan iti plaza. Uray ko man ay mawag uno nag-text. Tapno amuta mati nararamid ta. Ala, mapana kon iti silad ko insan. Ay, pagpampanunutom dahi ta insan ha. Ulbo, ginubyom. Anyat na pasama kini Jiro. Apay ajak makontak ti cellphone na. Apay akas di tinaramid na. Idi antay mawagan ko ana. Saanin ang nagsubli iti ayan mikin ni Kyle. Isun ti umawag. Hello, Jiro. Hello, love. Sorry ha. Napnapanam. Sorry. Nag-emergency kita eh. Sa idikwan, nabateri MTF mo ten. Ako ngamin, intaray ko tikabsat ko di ospital. Nagpas nga yan. Anya. Pasensya ka na. Sorry. Promise. Bumawi ako. Kat, kumustan ti kapsat mo? Okay mo ten. Nakaanakan. Pasensya ha. Single mom nga minti burida kakabsat ko. Kahit siya lang ti makatulong ko na. Taday ti adayo dagiti kakabsat kaya dadakil mi. Ala, bayamon day jay. Maawatan ka, love. Tanapatigmat gayam tinapanam. Agyaman na ka. Kahit aklo na nga nakamalik. Tadya ako nagsubli. Nagpakada iti ayan nyo iti kasinsin mo. Kung ngamin, nataramtahak ngamin. Gapo iti panagdanag ko. Wen, maawatan ka, Jiro. Di ka madanagan. Di na ka di kagura. Saan? Apay kumaguraan ka. Kat biyag ti kabsat kan ka anakam ti tinulungam. Agyaman na ka. Sige nga rin. Tada pa aramidag, love. Ingat ka, Wen. Bye-bye. Love you. Love you too, Jiro. Ay, agyaman na. Unak lanuan yan tinapasamak itinobyo. Nasakit ti bukot ko ah. Ay na, makabandog mo ti trabaho tanya. Bakit? Ay, awan nga rood. Ad-adamot abumayag ti panaglabas ti aldaw. No adapad padaanan. Anyat kahit mo asawan. Ururayak nga minti pa nag-retire taan kas man nursuro. Tapno makainan nata matan. Kamkas la nagbayag mat nga urayan day tatawan. Di mo nga min sigsigan ah. Tadadala bumayag nororayam. Sana bali. Manulagan na tawan ti urayan. Agritirutan. At ang tumot siguro panggadanan dyan akta. Ay, sapay kumaa. Tama ka pa sa iti board exam na. Kat makatrabaho pa nga umuna, sakbay ang makiasawa. Sana bale, tabantay sarado di kasinsin na. Wan matkit di ah. Agmay-may sa nga anak ta ni Jennifer. Iso ano mabalin? Agbalin to kumamata na pintas ti masakbayan na. Diyak maliklikan ta agdanag. Nang runak at nagin na si dagdan itinobyo na. Ang mga numakyasawa mo ti ununaan na nga si kaswa ni Chay. Yun nga Rod, hindi adda dyan akta di ti lugar tayo. Kanayon ti sasarong ka tinobyo na.
Anyan tulangan ita. Tamay may sana lugar ti ayanda. Sigurado ka na yun, ti panagkuyog da. Dayta nga rudgat. Ubing pa'y dya anak ta makiasawa. Nasaysaya at matlaang no makatrabaho pa'y nga umuna. Sakbay ang makiasawa. Makadlawakan ka, anak. Loveless kan sa ita. Ha? Tila madmadlaw yung at mami. Awan kayon itinaudi anopiam. Awanan mami. Break kami. Naimbag man, anak ko. Ag-review ka kit di matan, tag-examine kan para board. Uwan mami. Ay, umapalak iti kasinsin ko. Sayang ti inadal ko. No saan ko ang maipakat. Nasaya at tamo mapanunutan dayta, iho. Dagiti pagsayaatan kan napintas a masakbayan yung nga agkasinsin ti pampanunutan mi adadakkalyo. Iso asapay ko ma. Tadiyo tagidaksan dagiti pamagbagami kada kayo nga anak mi iho. Hello, love. Hello, love. Pasensya ka na. Hindi ka pala makapagkita. Medyo busy kita. Sa naigiddan pala ti panangasikasok iti ka anak. Don't worry, love. Maawatan ka. Ibagam no ka sa pulam titulong ko, ta nakasaganak amang ipaay, kabailak lakit di. Agyaman naklangin, Jennifer. Ang gamsahanan. Kabalak na ito eh. Okay. Good night. Love you. Bye. Bye, love. Uy, grabe mo dayta insan. Rinabi mo tayo. Agtil-tilibabad ka. Anya ka kadinsan. Sumagmamanula a minutos ti pan nakisaritak iti cellphone. Tilibabad ko namon. Tikid di pa nagripasong ti asikaswem. Liklikan pala dati boyfriend. Makauray dayta. Istorbo iti panagbiag. Makadadali ti ambisyon. Depende mo't daytan insan. Tano siyakla amay saan nga istorbo ni Jiro kadagiti anapaap ko. No di kat iso ti inspirasyon ko. Ingkagat maturugan insan. Sa anak nga interesado kadagita nga ibagbagan. Basta may sala ti maibagak Ti arapap mo ti unaam at unuyan. Saan aday ta boyfriend. Ta makauray ti maipapan iti dayta. Nalawag, insan. Insan, panagkunam ka di ket agnanayon dayta ariknam ka ni Jiro? Katuan mat. Ni Jiro laang ti umunakin maudi nga ayat ko, Kyle. Ay sus, di kag sigurado insan. Ta saan mo nga igam tigasat mo? Ha? Tilang Diyos ti makaibaga. No asino ti talaga nga itad na parakin ka. Ni nga rod Jiro dayta, insan. Di kag sigurado kunak manan. Nangruna ka di ka pala nagkasar. Addan tupay agasawa nga agsina. Da kayon tulakit din nga agayan ayat laang. Agoray ka man, insan. Kaslay daw dawat mo ti panagsinami kini Jiro Saan? Don't get me wrong insan Ibagbagak lang tipod no ariknak. Si kamot. Ulitak insan Saan mo ang maibagat tigasat mo iti masungat nga aldaw. Tati Diyos lang ti makaam mo iti dayta. Iso anuan niya ti addakin ka ita. Saan mo ang maibaga ako kwam iti agnanayon dayta. Siyak man ti mangawag kini Jiro. Tadyak mo tin mauray ti awag na. Ay, makapaikawa ngamin. Naawan-awag na iti may sang aldaw. Taminalam nga awagan na. Ha? Naka-off mat ti cellphone na. Wano? Awan nga ta ti signal iti cellphone na. Wano? Lobat nga ta? Hello? Hello, love. Ni Jiro daytoy. Oh, Jiro. Akin si number dito inaramat mo, love. Ako cellphone tigayan ko na ito eh. Di kan ag-text iti cellphone ko tawanan. Nadadail Anya? Ito no may pala siguro abulan. Amaad na anak manan iti cellphone. Agurno nga pa iti paggatang ko. Medyo gipitak namin ita. Tada nangaramatan iti kwarta. Kasta ka di. Adamat dagiti nalakalaang a cellphone, love. Ay, ianos ko pala ti saan nga cellphone. Tapno magatan ko ti kap nagak a cellphone, love. Sa anak namin na kontento.
Jak kap-kap na kan ti cellphone. Ah, okay. Iso di ka pala mawagan, ha? Aganos ta pala. Uray mapukaw pa iti komunikasyon ta iti makabulan, wen. Jiro, Oh, come on, love. Di ka agsangit, wen. Asim. kas na dyan kabalan. May sangal daw tupay asaan ta pa nagsarita. Kat may kawak, iti kas taunay. Daytan to kat makabulan ng Jiro. Pasensya ka na. Busy to na yun. Naibag to lang na makapagsimpatan. Tamay may santon abalay ti pagkinanta. Di tanto nagsinapulus lang. Jiro, Bayan, tanong mawayan ha? Sumarong karak to di tabalay ni ikit mo. namnamaag daytan, love. Wen, basta isaksak mo iti panunot mo. Ag may saka di tayo puso. Diyak to maaramin ti mangisukat kan ka. Si kalaang ti babae nga inayat ko itinapod no, Jennifer. Kasta akmat kan ka, Jiro. Ay ayatan ka. Alam mo, matulugan. Tayo sublik matan tayo cellphone ti gayon ko. Lalayangan ti umadanin na panagiksan mo ha. Bye-bye. I love you. Bye-bye. Love you too, Jiro. Oh, mangan ka na. Buy-buyamet latan ti taraon, insan. Uy! Shh! Ito, kaslawan mang mangag na. Payman, isubok man to'y may sa alongganisa. Nga. Anya ka matan insan. Rogyan na ka di manan. Mangan ka kunak lang aro din. Urayam sa pay met asubuan ka. Oh, nga ka nga ro din, tasubuan ka. Ala, nga. Pagbalinan nakman akas labasit nga ubingan kay sardangan nakman. Awan lati komunikasyon nyo, Genobium. Kas tanti style mo. Huh? Kas kala na apyang. Kita man talangam. Urnusan mat atabagim. Agsagaysay ka man mat. Kuso-kuso tabok mo. Saan ka mat asigot na kas tainsan? Masa dutak nga rod. Laki din. Nga kan tasubuan ka man langin. Ala, nga. Jack mabisin. Si kanti mangan insan. Mangan ka no kunak. Nga. May isa. Ah, Kasta. Sige. Ngal-ngalan ti subukon ka. Tayo kat alalaki. Ti mang dadadal iti salunat mo. Sige. Nga pay. Mangan ka iti ado. magdalugan ang nagsardang ikibatog. Amangan na ni Jiro. Ay, sabali matgayam. Makabulan ng tinapalabas. Ngamdinak pa'y laimay sinarungkaran dito balay dante. Jennifer, iha. Kaslang tapaspaso madam. Adda ka di ururayom asa nga ilim. Ha? Awan, auntie. Kasla naliday ka. Adda ka di problema, iha. Ha? Ni, awan, auntie. Sigurado ka, iha. Wan, auntie. O sige, panawan kan. Sumrakak matan iji opisina. Mabati kayon kini Kyle dito'y balay, ha? Sige na ang auntie. Kumusta nga tan ni Jiro? Ay, uray anya ti aramidak. Ni Jiro lat tatilinaon ti panunod ko. Sabay ko mata umawagan iti kabiitan na panawan. Ay, bakit? Kita ang tipag yung warnak. Oh. Nana, Ang tanagan dyan, naktakadagiti nakapasay ti board exam. ala, walang paiso. Ay, nagyaman kami, Diyos ko. Ang tawag mo. Hindi kitaan. Ang mga ano tayo anak mo na dyan. Uwan, mabitlaang. Nakapasa ti anak yo, manang. Uwan, namuan mi daytan, Wilma. Umay kayo dito'y, tagrambak tayo. O sige, kitaan minto, nadawayami nga gasawa, taumay kami. Wan manang, awan ni Jennifer ita dito'y balay. Rimwarda nga kasinsin. Ay, wana, kumusta magtinobyo na, kabagis? Magmapan ka di pa'y ladita? Naminsan lang ay may dito'y balay, manang.
Nabayagan day di ayomay na. Dinan inulit. Kastaya. Nalabit, itirwar ti pagkitkitaan da. Ngam di kay madanagan. Taadda ni Kyle amang kuykuyog kan ko na. Ay, nasayaat nga ron no kasta ka bagis. O sige, tanumawayaan kami ti asawa, kumay kami dita. Sige, bye. Bye, Manang Ella. Apay na kaulo ulit magkainsan. Ay, pampanunutan man nga tan Genobio man niya. Lipat mo day jay. Talinipat na kan. Saan kit din? Di na kan sinublian. Manun abulan tinapalabas. Angam sana nagpakpakita kan ka. Amangan no adamanen parikot nga inasikaso na. Iso adinan masango ti mangawag kanya. Wano saan, amangan no di pa'y nakagatang iti cellphone na. Oho, imposible. Kyle, Di mo man irasunan Genobio. Ilusyon mo lang daytan. Kyle, Lipatam kit din. Ubing ka pa'y. Ipamaysam kit iti agsapol iti panggadam. Tapno at danton sa bali apang ibaw ingam iti atensyon mo, insan. Kanya nga ro ti plano mita, iha. Awan ka di pa'y plano mo agawe di di lugar tayo. kayat ko adito yung lugar daan ti pagsapulak iti panggada, papa. Kanya, Dito iti ayan tiriknak ngagtrabaho, papa. gapo, ta dito iti ayan tinubyan. Kasta? Ha? Oray di mo ibaga. Amok aday tatirason, anak ka. Nabayagan nga awan komunikasyon mi kini Jiro, papa. Kanya, apay nag-break kayon? Saan, papa? Nadadail ka nung aming ti cellphone na. Kat manipod idin, di na kun inawagan Apolos. Kasta di lipatam langan. Di kan nang namnama pa'y kan kwa na. Masiguradok arason na langan da jay. Ngampit di, linipat na kan. Tinalikodan na kan iya. Iso lipat mo. Papa, Nagrabaw arason da ita. Nadadala cellphone. Ada trabaho na, saan ang makagatang iti baro a cellphone? Alaman. Iso arason na langan da ita. Di kan bang namnama pa iti da jay tao. Lipat mo. Akas iti panang lipat na kan ka. I love you, Jennifer. I love you too, Jiro. Kuma, agasawatan. Kuma, may sana pagtangan ti pagnaitan ta. Tapno kanayon ka makikita. Madanon to day ka, Jiro. Basta aguray ka kumalaang. Urayan na. Wen, uray niya pa iti mapaspasama. Si uuray ak tulatagan ka. Jiro, Jak mauma mangibagbagay ti kastoy kan ka. Agmay saka di puso. Si kalang ti babae nga inayat ko itinapod no. Urayak ti umno a panawan. Ta ikasarkan to, Jennifer. kastoy latan ti aramid ko. Tunggal agid daak dito'y kamak no iti kastoy arabi. Tilatan na palabas mi kini Jiro ti mapampanunot ko. Nakadulin iti panunot ko dagiti imbal balikas ni Jiro kanya. Asyak ka no lang ti babae nga inayat na itinapod no. Di nakto ka no isukat iti oray asino. Ngam apay nga aging gaita. Kadyak matan maoray amang sarungkar. Wan na mangawag ko makanya. Apay. Anya ti makagapo. Pudno nga na alinipat. Kan pinagtalikodan na ko. Kablawan ka insan. Adang trabaho. Nagbiit ka na employa. Anya manak insan. Sumarunukan tumot Wala no makapasak iti board exam. Makapasa ka. Ipamaysam ngamin Kan buyugam iti kararag. Insan. Ad-adapi mintas kay deda trabaho ma. Nagsublin sa ta inspirasyon mo. Nagtal na ka man. Awan. Uy, limlimod mo sa mo lang. Nagkita kay manan na niya.
Ala, saan insan? Sa bagay, di nakmutan bilbilinin ni Uncle. Iso sardangan kamat nga roda na pakibibiyangan, insan. Adakan ka na makiasawa kan. Total, adamot ang trabaho. Angam, pilyam ko man na imbag matipakiasawa mo. Ay, narigat ti mailawan insan. Di kagdardara sa mga dang. Nalipatan na ko ni Jiro, Kyle. Ha? Nasakit. Ngampilitak nga klonan. Saan amay may sa tilalaki insan? Nagado dita. Apay ngamin panunutam jay saan mo't amang pampanunot kan ka? Unfair mat ti kasta Saan aya insan? Wan nga rod, Kyle. Iso ahusto matkit diti kinunam. Saan la amay may sa tilalaki? Nagado tiladawan mi kin ni Kyle dito cellphone ko. Dandan niladawan mi amin adu at yada dito eh. At adu pa'y kitin tiladawan ni Kyle ngam ti mismo anubyo. Ngam, apay akas tumatan ti marikrik na. Diyos ko. No pakabasulak man ti kastoy. Pakawanan na. Sa balid santi kaya't asawan dito ang mariklik nak para kini Kyle. Agayatak sa matan, idi kasinsin ko. Damo pa hila panagnaid ko dito eh. At dan sa bali anariknak. Ngamlinablabanak lang. Tadakat nga rod ni Jiro akayan-ayat ko. Ngam itatasaanan ngagparparit na ni Jiro. Kasla, ikaw matan tiriyan tiriknak. Ngam, saan? Saan arumbang daytoy amarikrik-nak? Isu alabanak tiriknak. Ni Jiro tinobyo. Isu nga ro tirumbang nga ayatan. Kan pangibukbukak iti atensyon ko. Ngam kasano nga aramidak ti kasta. Kat linipat nakmatan. Di matan agparparit na kanyak ti kaayan-ayat ko. Kaskan ka insan. Nakapasak mo ti board exam. Kan nakasapula ka dagos iti trabaho. Iso nga ita. Mabalin mat siguron. Ha? Mabalinan ti? Mabalin ko natin mga asawa insan. Ha? Adamutin panggadat. Adanton pangalak iti ipakan ko iti asawa. Kayan kadagiti agbalin nga anak ko. Saan ka di? Kwa? Sika, makamu ka, Kyle. Ha? Anya nga rod no talaga kayat mong ti mga asawa. Apay ko malapdan ka ka. Namati mat. Ha? Tis-tistingan ka laang. Namati ka mat adagos. Kan may sa? Asino ko mati asawag? Kat awan pa'y mat nobya. Oh, di mang pilikan ka dagiti left and right a girlfriends mo. Awan ti mapilik. Bay-bay ang pala dati asa-asawa dita. Nagubinga na pala nga niya. Kahit ko pitagpapas nga baro insan. Injuyak pa'y mati sweldok Tanoad dan to nasawak. Ay sus, jakton may gaman ti sweldok. Tatinto asawa kong ti mangigam. Uy, anyat mapaspasamak kan? May kulkulang ka manan. Sapay no kasta, may kulkulang ka. Kat siyak tinakaiturungan lagi ti matan. Sus, apeti ko nam jakam mo. Uray sak tikit kita ngem sabali ti linawon ti panunot mo. Jay man ngatan man ang alilaw anubyo. Panawan ka man langan insan. Tagrubuat ako. Sige. No amom la kumati marikrek na kaya. Anya ka din dahito yung mapaspasamag kanya. Apay nga gayatak matan iti kasinsin ko. Saan? Ikarigatang alabanan tiriknak. Saan arumbang daytoy amarikliknak? Gaputag kasinsin kami kin ni Kyle.
O, insan. Intik outan kay ti bibingka. Amok a paboritom da ito eh. Oh. Awato mo. Tayong kaag meriendan. Amok a mabisin kan. Itad mo tulangin kini Auntie Dayta, Kyle. Ay na, amumutan ni mami. Kanayon na marabyan nga agawid. Ta kanayon kat nga ruti pa nag-overtime na iti trabaho na. Sa inton sumangpet, maturugan na dagos. Ta itirwaran ti pangpanganan na. Ang kakat manganan, nalpasa kon. Alan, talaga aparakan ka na ito, insan. Sige nga rod. Inakpayag pulas, wen? Kasano adi matin nagtirik na kan ko na. Nukas to'y mat anak sa isayang at kanya. Nakadungtong mo. Very caring launay ni Kyle kanya. Lauro, awan klase enton bigat. Apay numapantamad pa siya rin dyan anak ta. Tadi natamad malagi pa na sa rungkaran. Sige. Magsublita mo't lang iti kabigatan na. Tani, ano dagiti paperworks ko dito balay. At masapo lang may ring pasko amin dagijay. Sakbay nga glepas na ito'y abulan. Ay, adumat gayam taramidam. Uray siyak lang tangaro din ti mapanijay. Please, bakit? Kasta ko matalaga tikid dawakat. Ang mabay na ka mga ibaga. Ay, agyaman na, numawatan na, ha? Wan, sige nga ron tayo sa gana kung dagiti balunak nga agbiyahe. Naimbag man ta nakapasyar ka manang. Ni manong Lauro ngay, saan mo matakadwa? Ay na, nagbatin. Tane, adupay nga mindaramidan na. Oh, ayan dagiti ubing. Nagkuyog da na pan nakimisa, manang. Nasapa da arimwar. Iso apatyak, madamdam alaang, at dandagi jay. Kunak asumublatak tumat amakimisa. Iso ano kayat mo, duatan arimwar, manang. Agkuyog tamat amapan makimisa. Ay, katwan na. Ay na, maklaat dyan anak ko no makita nak. Jak ngamin impaka mo tiyo umay kukat. Ay na, maragsakan lakit di na ijay. Ay, di mo't ngamin makalagipan nga agawid. Makumikum sa una yan iti trabaho na. Wen, agpadadan nga agkasinsin ang makumikom iti trabaho. Ngamno kastoy a day off da. Agkuyog damot arumwar. Agpasyar da. Alagaan na singad latta dagiti agkasinsinan niya. Manipod ubing da nga gaita tagtrab-trabaho dan. Nakarkaro pa'y katiki na close da itan amanang. Nakaro tiki na gantil da. Kas dala ubing no agin nangaw da. Nayunang pa'y tinapilim agatangan, insan. Gusto day to yan, Kyle. Di kagdanang tabayadak amin apilyam. Sakti makamo, insan. Anya, sana mabalin, Kyle. Agpadatang agsusweldoan niya. Si kakit ti kumatirumbang nga ilibre kita. Tapno saan akanayon asikat imang ilibre kanya. Sana mabalin. Jacket nga gastos ka para kanya. Siyak tag gastos para kan ka, Jennifer. Sige, mangpili ka pa iti kayat mo. Ay, panawan ka bit Tapno di ka agbain nga agpili, wan? Sige. Nakadumdum mo talaga. Banag apakay ay waklaon ay kankwana. Kat nakadkadlaw. Adda matrik na ni Kyle kanya. Agpada kami lakit di iti marikrik na iti tunggal maysa. Agawid akmat lama sa painton bigat, iha. Amumatan at dapay trabaho. Wan mama, pasensya kayon. Jak maten masangot ti agawid. Gapo iti kinabisik iti trabaho. Wan, di ka madanagan. Mawatan da ka. O kat, kumusta kayo matan iti nobyom ni Jiro? Nabayagan nga awan komunikasyon mi, mama. Anya? Nagsina kayon? Awan ti formal break up mi, mama. Takil na at matlatan adi nagparparik na ni Jiro kanya. Anya? Diya ka mo no anya ti rason. No apay adi na kun malagip asarong karan. Wen no awagan la kuma, mama. Nala, panunutom langan. Anak kasapulan iti kasukat mo, anak ko. Ha?
Napintas kan ubing kapay. Profesional ka. Adun to pa'y gusto kan ka dita. Saan la ni Jiro ti lalaki. Adu pa'y ti mas na say-saya at dita. Ngam iti dayja lalaki. Iso at ti makunak, lipat mo ni Jiro. Insan, adaman ni bagakan ka? Ha? Anya day ta, Kyle? Adang imin kahit kapagdatunan. Angam, mauna ak matagbayin. Insan. Nakapimpintas sa babae. Nagamot pa na. Natundiris ti agong na. Napudaw kaya nasingpet. Siyempre, padak matla professional. Asino nga tani magpagan? Nabayagan na ito ang marikrik na ko na. Inlimlimad ko lang. Tama nga nuliklikan na. Numamuan na tipod na ariknakan ko na. Iti ka adon dagiti babae ang nagbalin ang girlfriend mo? Maalam pa'y lati agbain, Kyle? Dahil nga ron ti pakasdawak iti bagikinsan. No kaano nagmatsura kon. Iso matiki naman nagbabayin kon. Ang anya nga ta tinasayahat nga aramidag, insan. Ada nga tama tarik na kanyak. Tanog sinabat dagiti matami. Kasla tama tarik na kanyak. Si kaman kit di insan. Imposible adi mo madlaw. No da pa naggusto ti babae kan kawan no awan. Madlaw ko matkit di. Ngam kaslag duha-duha aklat ta. Makunak asya kung ti karagsakan na lalaki. No aklonan nak ti bagbagak a babae insan. Pudpud nung ayat dayto yan. Sino nga minti bagbagam a babae, insan? Sino ko na? Ibagam Awan? Diyak pa kahit may baga insan. Secret pa lang. Isimpa kong dagiti kagawa at dito opisina. Madamdaman na panag-aawid manan. Jennifer, friend! Ay na, makaawid ka man na niya. Ha? Kailiw mo manan ang makita di kasinsin mo. Uy, shh! Tangiwat mo, Cindy. Ang mga no, damakangagkan ka. Si kala ang tinangibagaak iti sikreto. Ay na, di ka di madanagan. Awan makangag ka data. Tabisi da amin iti trabaho da. Aywan, talaga ka da saanan ang nagparik na tinobyong kan ka? Saanan, friend? Ngam okay lang. Tanapukaw matan iti panunot ko ni Jiro. Gapo ka ni Kyle akasinsin mo, kasta ka di? Jack ilibak, Cindy. Husto ka. Angam, saan ang maiparbeng aramidam? Kasinsin mo ni Kyle. Sumapul ka lang iti sabali apang ibaw ingam itiriknam. Saan ko apinilit dito ariknak? Basta nagayataklatan iti kasinsin ko. Marigata nak amang lipat kan ko na. Hello? Hello, Jennifer. Myla. I miss you. Jiro. Pwede. Siya ka ron. Sorry Loitap lang ay mawag. Adda ka di pa dito opisina yun. When, Jiro? Adap dito, Juan. Urayan ka dito Bye. I love you. Apay kasto'y tariknak. Kaslaawan matan ti iliwak ka ni Jiro. Nga, kasaritaklatan. Sorry, love. Adunay nga mintidimtang apari ko titibiyag ko. Iso adi ka na sangsango. Gimotong kamay, Jiro. Huwag nga ron. Gapo iti parikot da ito love. Parikot? Kas kumaitian niya. Ti anak ti kapsat ko. Masakit. Kat dakil agad at ti kasapulan na para iti pan nakapagas na. Anya? Sakat na igitdan pa iti papatay ti amami. Anya? Ala, apay di mo impakpaka mo. Tapno nakipagrik na kami iti lamay ti amam. Sana na. Tadyak kaya't apati si ka.
Kat may ramraman nga agladingit nga po kanyak. Condolence nga rod no kasta, Jiro. Agyamanak. Ay, kunaklakit din no nakiasawa kan iti sa bali. Ha? Uwan gayam. Mabalin ka di ako yugan nak. Kalpasan ti pandangan ta dito restaurant. Sa dino. Kaya't ko tagpalpaliwa. Ado una yung tibakbaklaya ka pare ko tita. Iso kaya't ko ti makalipat. Iti uray sumagmamanula ka nito. Please, Joniver. Kuyugan na ko ma. Sige, Jiro. Sa anak ana irwam itikas ka lugar, Jiro. Maminsan lang dito Ita lang. Di kagdanan. Rumor ka matladagos. Jiro. Kaya't ko taginom. Tiagbartak. Tapno makalipatak. Kaya't ko andang gayan nak. Ha? Uminom ka meta. Ha? Sa anak mo uminom iti anak. Basit lang. Ramanam lang. Nga, Please. Danggayan na ka uminom. Ure basit lang. Antoy. sige. Ngambasid na nga. Kasla di akong kayat ti agbyag. No kastoy apasig metla parikot ti sang sangwag. Jiro. Mababay na paikan ka na. Tasan ka na masangsangwa no biyak. Hindi nakpakadanagan. Tamaawatak ti sitwasyon mo. Kandi ka mapukawan itinamnama. Patsik apan nubok laang dagita mapaspasamak ito. Agyaman na ka. Tanda ka la tamang patpatib ka kanyak. Daytoy pa'y, uminom ka pa'y. Saanin, Jiro? Manjakon. Huston tinainom ko. Anya, nagbasit tayo dyan. Alakid din. Inumon pa'y daytoy. Manjakon, Jiro. Di na kumapilitan. Sige, ibusat nga rutin daytoy. Kalpasan na, rumwartan dito'y club. Pangasim. Palubusan na kuman nga agawin, Jiro. Diyak kaya't ti maturog di hotel. Drabin. Madisturbo na kita ka balay. No agawin tapay lang. Basta agawin ha. Pangasim. Tadi ka agsara iti dalan ko. Ay, ayatan na kuno saan. No, ayatan na. Panagdagan na ita. Abay, ada ka din kasukat ko. Tabay akas lang na atap ka na kanya. Saan arumbang ti pampanunutam nga aramitan ta? Ikasal ka mo ito. Baliwan tanto ti agsarita. Basta kayat kun ti agawid, Jiro. Nagkapkapuan. Apay nga itakala sumangpet. Kwa, Kita man ti oras. Agalaunan iti parbangon. Di mo pa'y sungsung-batan dagiti text. Pagtantanagam ti tao. sorry, insan. Naggapgapuan ko na. Nagkita kami kini Jiro. Anya? Talaga natangken mo ti ulom Awan dengdenggam. Imbagak lang aro din aliklika mong dadya tao. Natangken mo ti ulom. Baka mo ka man langin ti biyag mo. Tanatangken ti ulom. Eh, Panunutom ko mati naramid na insan. Ti panagpukaw na ken ka itinabayag a panawan. Arig na ingkulasay na kan. Ngamita, nagkita kay man gaya man. ado tim palawag na, Kyle. Ado ti pagdaldalanan na aparikot ita. Ay, diyan mo. Makamu ka. Nudi ka dumngag iti pamagbaga. Ika maturugan. Nagungat. Idi imbagak ti panagkuyog kini Jiro. Kaya't ka di asawan deta. Nga agimon ni Kyle kini Jiro. Nukas naman bilang. Agpada kami nga rod itirik na ititunggal maysa. Hello, Jiro. Hello, love. Sorry, di rabi ha. Dagulitakan ka. Sapay ko nga di nakagura. Awan anyaman na. Doawan pa panam ita. Rumorta ko mamanan. Kahit ko ti bumawi kan ka. Kwa, pasensya kan. Ngam adda pa panak no madamdama, Jiro. Sorry. Kano nga rin ti kaadap mo yan? Sorry.
Ngam nasaysaya at no diretsaan kan, Jiro. Anyat kat mo sawan. Sumapul kan iti sabali nga ayatan. Apay akas tama itong tibagbagam. Ada ka din kasukat ko? Addan, Jiro. Iso ala dingitak. Ngam aglin ni patakuman. Sino ti umuno na mga asawa? Wano makiasawa ka na kayo? Kyle, ken Jennifer. Ha? Kwa. Apay nga kinita kayo. Sino ti umuna nga kasar ka na kayo kunak? Wano, agidan kayo. Ha? Mabalin lang tamot, Uncle. Ada ka din nobyam, iho. Awan pa, Uncle. Sika kay Jennifer. Nagsina kayon itinay dya ajiro. Sana ya? Uwan pa ba? Ket, andan sa bali anobyam? Awan pa, papa. Anyan kukuha nyo ngay. Mapanan titawan. Di yun orayan alumakay kan bumakit kayo. Saka ito mga asawa kan makiasawa. Ni papamat. Ha? Di na kami apuraan. Tamasapol nga isaganaan mi ana imbagday taabanag. Una, nay. Di yun ay baybayag. Tama nga, nagbaak kayo. Makaisamak mo iti mapaspasamak ita, Lauro. Abay, ela. Una, tay dagan adal pay laang dya anak ta. Kasta una, iti pananginget taken kwa na amakinobyo. Ngamita, madanagan talakat nga rodan. Tandinan samot malagipan ti makiasawa. Huwag nga ron. Ang dumtang tulatan ay ta. Maklaatan tulatan. Bakit? Insan, kaya't kunti agpud no. Ha? Anyat kaya't masawan kay. Anyat ipod nun. Agpud no akon kun ni mami, ti kaya't ko asawan. Inaklon nak ngamin ti ibagbagak a babae. Katrabaho at madlang, insan. Naminsan la nagaramakan ko na. Kat inaklon nak adagos. Kasta ka ti. Imbagak ti panagkasarmin. Kat imanugot mo adagos. Iso akayat kunti agpud no ka ni mami. Sige kasaritam ni Antino anyamot ti makunana kay. Naragsak ka kadimot lang para kanyak, insan? Uwan insan. Kat itapay lang. Kablaawan kan itinaragsak apa nangasawan. Mga sawan jay kasinsin mo, Jennifer. Si Kangay, awan ka di pa'y nobyom. Awan pa'y, auntie. Magpili kan iti aklunom kadag iti agdatdaton kan kakaanakan. Makiasawa kakit di meten. Sige ka, amangan numabakitan ka abalasang. Uwan to, auntie. Ay, kamaudyanan na. Mga sawa mo't langan jay kasinsin mo. Ala, husto daytan apa nagsangsangit mo, friend. Aklo naman ti kinapudno. Nagsakit din na mo, friend. Ninamnamak ka siya, te. Kaya tanikal. Ngam nagbidot. Ay, narigat nga mintimang namnama. Nasakit at talaga no mapaay ka. Kanayon kumot nga ibagaday taken ka, saan aya? Sinina ako ni Jiro gapukin ni Kyle. Kasano pa itan. Mabain ako nga agsublikin ni Jiro. Kasi ninakit nga rudan. Ay na, baybay amon day dya, Jiro. Ang mga numasakitan kan tumanan, numakisinubyan ka kinkwana. Nang namnamak na kaya may tiyawan. Sa bali nga min tinagawatam iti kinasaya at kasinsin mo kan ka. Iso akas ta. Friend. Alaala husto daytan. Sa bagay, kabayatan ti panaglabas ti aldaw.
Maka-move on kan tulad ta. Adahak lang dito ang mga dingay kan ka, friend. Tamo ka siya lang tinangibagaam iti maipapan iti dayta. Agyaman na, friend. Agpag napagnaakman kit dito ti parke. Tapno mayaw awan ko ti dudukot ko. Pangasig dahil na. Hindi ka agiskandalo dito. Awanan kayo iti bae? Sa bali man di babaeng ita? Ni Jiro ti danog-danugan ti masikog a babae. Kat adapay sa bali akadwa ni Jiro a babae. Ang tandakan. Talaga adi ka lagnak na kang Jiro. 5 tundag iti anak ta. Ngam di mo pala maikat ti kinababairong. Dinakla ko man inkas-kasan mo kastoy lagayon ti aramidon kanya. Anya? Talakan. Idarong kalaangan, tapos agnakan kan. Idarong kayo iti babaeng. Anya? Thank you, Insan Kyle. Eh? Talaga napatigakin ka kasinsin mo. Husto ti atap mo. Ay, naimbaglakit din. Tadi na ka naalilaw dahi di lalaki. Talaga anaayat pa'y lati Diyos kan kainsan. Pacheck adi na ka binaybayan. Wen Insan, kat sika ti instrumento. Isoan na ilisi ak iti pakaisagmakak ko ma. Anyat kaya't mo sawan. Ah, ay kwa. Dagiti pa magbagam iti kanya, ti kayat ko asawan, Insan. Isong ita, amo mo, nintun sumarunaw. Sakbay nga agtinag ka iti may sa lalaki. Amo pa'y anaimbag ti ugali na. Ken, kang runaan ti family background na, Insan. Friend, nadamag mon? Nakabalod mat kaya man dya sigod ang nobyom. Anya? Indarom kano ti asawa na. Gapo iti kinaado ti babae na. Nagsikugpay kano amin dagiti babae na. Anya? Wen friend, kan saan laday ta? Damag kong aglaklako kano pa iti maiparit nga agas. Ay na, paglakit din ta saan ka nailawan iti dadya a tao. Ay, iso ano daduma? No pa'y sana may parbang. Kasla damag lat pagsayaatan ti panagayat mo idikan ni Kyle akasinsin mo. Tanaibaw ingkan ko na tiriknam ka ni Jiro. Cindy. Ang Nelly pata mo ni Kyle wan tane nangasawan. Wen friend, talaga alinipat kon. Tasaan arumbang day dyan nariknakan ko na. Ngam no pa'y kastan. Pagyamanak lata. Tanailisi ak iti day dyan ajiro. Ay, wana. Ay na, may saka kumamat nga konsumisyon itan. No di mo sininaan ni Jiro. Adakan ka, no dito'y lugar tayo ti kaya't mapagtrabahuan, anak ko. Ado ti mabalin a pangisarakakan ka dito'y. Agyamanak, papa. Ngam sigurado ka. Adi ka nagsubli ti sigod at trabaho medyo lugar dantem. Saanin, papa? Nag-resign ako. Okay, sige nga rin ti makam mo. Sige anak, tanda pa'y papanak. Panawan ka ba, Sige lang, papa. Diyos ko. Agyamanak. Nailisi ak iti mabalin apakaisagmakak kuma. No saan ang naibawin kinikal tiriknak hindi kini Jiro. Nalapit. Nailaw anak kini Jiro. May saak kumamot ita kadagiti babae nga inalilaw na. Naimbaglakit din. Agyaman ako unay, Diyos ko. Amok asika tinangilisi kanyak. Iti mabalin apakaisagmakak. Okay, gagayam, ditan din nagpatinggaan ti full episode, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo. Amen.